Zahvaljujem, predsedavajući. Moje izlaganje upućujem premijerki Brnabić i ono se odnosi na ozbiljan problem kada je u pitanju balet Narodnog pozorišta, zapravo kada su u pitanju baletski igrači u celini. Iako baletski igrači i baletski umetnici imaju beneficirani radni staž, njihov odlazak u penziju je u potpunoj disharmoniji sa zahtevima baletske profesije. Dakle, zna se da baletski umetnici počinju veoma rano svoje umetničke karijere, ali nažalost one i kratko traju, tako da već negde oko 40. godine života praktično njihovo telo, kao i kod sportista, jednostavno nije u mogućnosti da odgovori visokim zahtevima ove teške i lepe profesije. I onda dolazimo do jednog začaranog kruga da novi baletski igrači ne mogu da budu primljeni, a jedan deo postojećih baletskih igrača ne može da učestvuje u predstavama. Samim time se stvara jedna ozbiljna teškoća uopšte u izvođenju repertoara, u organizaciji, a da ne govorim o tome da se time prosto zaustavlja napredovanje našeg baleta, a samim time i ove ozbiljne grane naše kulture. Ja sam pre izvesnog vremena po ovom pitanju bila i na razgovoru kod ministra za kulturu i informisanje i moram da kažem da istina me obavezuje da kažem da sam bila i prijatno iznenađena, mada bi trebalo da je to sastavni deo rada svakog ministarstva, ali zaista Ministarstvo kulture je za 2 godine učinilo ozbiljan pomak u zaštiti interesa baletskih igrača, pre svega kada je u pitanju nagrađivanje, jer su, verujem, sa mnogo teškoća i mnogo prepreka morali da savladaju jednu zakonsku činjenicu kada je u pitanju nagrađivanje, a to je da baletski igrači ne mogu da imaju visoku stručnu spremu, odnosno ne postoji fakultet za baletske igrače. Ali sam takođe tada shvatila da i problem o kome sada govorim prevazilazi jedno ministarstvo, zato se obraćam premijerki Brnabić sa molbom da što je pre moguće, evo predlažem da primi u najkraćem mogućem roku direktora baleta, on je dugo direktor i mislim da iz prakse može da da mnogo dobrih ideja, da zajedno sa ministarstvima, svakako u ovo mora biti uključeno i Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, a rekla bih i Ministarstvo prosvete, ne bih sada da objašnjam zašto nemamo vremena, i Ministarstvo prosvete. Dakle, molim da se u najkraćem mogućem roku ovaj problem u okviru zakona reši. To je dug problem, on dugo traje, da ne kažem više decenijski problem, njega nije rešila ni prethodna vlast, a rekla bih da nije ni pokušavala da ga reši, iako su mnogi koji su došli na vlast posle 2000. godine i tekako činili sve da se prikažu kao jedini i ekskluzivni nosioci svega što je dobro, pametno i kreativno u kulturi. Hvala vam. Hvala.